kawan nga yun. Magkita daw ta sa rebyon, doho amang nagsongin ang ibunan. Loro kami nung agtibubo, mga doon pinupupo di baga sa pityon. Kaya lang sinuruhan namin, atau singsipa mo doon na po parmenan para Jari nang bro. Mandrama mamusin ako pa. Arjia makina tu kata namu kapit karena yang tu pernah mampu madu song madu nama kena. Araya kena rapat seluruh mereka ada jumlah tanama kamu tu song madu nama. Nani kerenani. Rawa maka lepu kena tu. Ngerti hanya kamu madu song. Berem, lem, dosi maduan ibor. Nadi sobehan yang katulak. Maratung pisong non noy parjongjong nami dinahurak toro pami ak kageleng mo tongdo akka ala niulaw asabar hunak kada tulang marahut nak tulang jadi makata mai ita tulang Orang di bagasat tikyon nasroha nami marulupuluk tordinami tadi daro di bagasat tikyo basan itu hatai dangadong nasotar patupa dewata dari damai abarata kas di hati ho jala ido si hamule hati ho tabbani akan ata jalo on saratangiat kita namar hula marboru anggian so na tapangi doi gabi tulang odo memang ite na persona siya bagas joron itu hantai kami baru muna untuk somon dia be dalam nami makamule hati ho tulang do na tulang na persona iso Asi marohan itu hante semana belas ni roha may terlungohi mani tulang nasohok nuaing do na tulang sidok boti masuluhami tulang do na tulang isok kami boru ni hula-hula nami jong-jong dohok marlas ni roha di dengkap basa ni tuhani nani jalo ni hula-hula nami dilas ni roha nami dinapohok Tuhan sada rumah tangga dan baru di hula-hula namion parmusik nami nakas toho si Motoroha nang pesohu pindah kami manang dia suara ni umum nami manang suara ni musik nami ale takas dora di botoho songo dia musik ni nasoba marhula-hula tulang tabasa songo katak kunak kiningan do 10 jari-jari pasapusah dari si Manjujung Mono petung hata sopa na boy terbaik kami manang totor sopa. Tunggu 5 rohani katulang do na tulak sila ko tima katulang. Guru tima. Baik mamang pamusin nami.
naik bio bina kemarin. Bahan macam bio las badung madwasa.
dohot pason hami sahat tupo kuning alamamuna namarapang namarjualon dijoloni jabu sebagai tua munau agama moro diharorame nakit takas di mereka muna di nama Boan eme namar ludu parbue pir sia kami hula-hula muna marga simanulang suang songoni nang siak hula-hula tasaluhutna nang sian raja ni donga sahuta aka ale-ale tung songoni banyak kamang boro molo dirajumi hamu dina hurang godang nahubuat kami toka mama narita badan lumobi parto dio muna biaka pesta namar pesta ditikina masitang yangan mahita asal lobi jagar lobi godang dabui pasahaton nami biaka eme namar lundu parbue ribu-ribu atau ngabang boro tangyang nami tu debata di nahuwa kami eme namar lundui asa marlundu mapanggabian marlundu maparhorasan dihamuna sanuhutna raja ni abang boro nami di parbue pirna hupasahat nami asa pirma poki bahul-bahul ma pasalongan pirma to di muna saluhuna sailuma nangat ka pasamotan Tulang, marluto matong dihami ang gabiyo, marluto sa ngapo. Pili matong tabi namin, sa sanigang balir namin, magkalo kasi pagkutong sa kamulo na namin. Oras magkana tulang namin, tulang namin magkor. Oras namin, tulang namin magkor. Sumon ka na iya batu abang boro soal dia masih humpar abang boro se Sunga tulang, araw ko dito kumain. Yo ko nang jukot kumain. Asali dia ka, siya kido sa orakku. Do umakini na ang iborukku. Nang ko pala marito na siya ka tulang. Ade tulang. takas sahatami tutongan ni pogo ni alaman ni abang boro nami di son di namar sakap dohami di nalaho manguduti dia ka adat na hobar na pinukan yo punami na partului ima di naung takas na kikudu hokami hela dohot boro nami majalo pasu-pasu pardongas sari peoni asal martangia kami tu debata asam giat marmula gabi marmula horas ulaon nami di bagasan tikion bae majoma godam mula-mulai Dari baru kami, ada tekan untuk bahan di dalam dalamnya. Bahan itu, bukan saudara sekali. Lalu
pahompuni na marroha na soba marhula-hula marhite diaka pakuling muna na macay lambok dohot na pasahaton sinamot na godang tuhami hula-hula muna martangiang mahami tutuhata asagabi mana ni muna di balian sino rumantong na pinahamunan ng dihuta asalobi sianon takas na buhay pasahaton muna diyak ka sinamot na gudangi diyak ka pancarian muna iyak ka mamuru na basa tuhami hula-hula muna ditikina numantong lasrohan ibadan uli rohani torbinami manjalo di harora munaon asadohono nami masa bagot na marhamto dulu na marrubian oras mahami na manjalo tuganda na mga dihamuna na mga neputi magkamapuro
Sabar, sabar, sabar. Iya, sabar, sabar. Senang dapat pintu. Iya, senang dapat kalau kita molde. Oh, live dong, live. Ya, ini lagi nih.
asagabe silas niroha songon nai nanidok nasidema tutu markita idina rokap gabe rokap saurumatua mana sudah tuluan marion botima Nabibigyan. Langsung di mana? Di Songonom. Sungod dahil sa panganom. Naubat pahan. Dan namang urusan apa dia magkakaroon. Di Borholi na ganun. At kapinapagdali sa gani. Songon doon, tuyo-tuyo kerja namin. Bagot din na naman hato. Dulong doktor naman Rubian. Oras maano ula-ula namin na magtalo. Oras mahay pamurong mo na batapos ribo di magkadula. gabe ba jala horas sa manggoro dia kahatanaw dia nama tau duti Gawi. Lasta dia. ada silong pagarong dua silong papuli tuksada be hami mandok kata suri mahabok ka manggoro dapat anumi di hamuna saluhunda manggoro nami dan boro nami tarluko bima dihela dohot di boro nami di bagasan tikyon rohani manda poktok kamuna mampuan tidak halas tidak sipailoh deke si mudulur asa mudulur hamuna tudolok tutorua deke naga japam asa gajamba barita gari gajamba barita horas di hamuna saluhutna raja ni abang borunami lungo bima dihela dohot di borunami asa tuwa lalak tuwa sikoro di dorong di purbatua Parhite haroro nami di bagasan tikyo matangia kami tu debata asa tuwa nana tuwa boru donganai saur matua omade kesahata kabangoro asa sahat misonuma sahat matu botean leleng bahamu mangolu sahat matu panggabi ya botima pacaran pada dicolota cara kita komos baik kamu wajar asa tutor masuk songoni maria bumatu le untuk gitu sore asa pada jadi saja kalau baca di mana doa itu tak apa sih kok kan nah tunggu dulu kan nah baik kamu sih Lumsong ni penaboy ta pasatan ni Tuan Mas. Siguro itu kita pertama sa para sa alakay ako. Sebenarnya itu, negara yang mana kusong pagkulas ni Rohanami. Jadi yang usaha ujung saat ibadah, pasu-pasu pangkorosari beli dalam kusong. Kelas Rohanami, buat kami Robinson, kagajang mabarita, kagajang bertawar, Suhadia dalam kesehatan saya bilang
mengarahkan Dapat persalian Menisita berdua Aligoan di Singorong Bila baru nama Tuhan Orang indah di barong Mati-mati berdua Dia mengarahkan Dapat persalian Menisita berdua Aligoan di Singorong Bila baru nama Tuhan Orang indah di barong Paperi dia, bahasa terselang. Balas marwah muna. Huria tetangga nasiano ng gacam di KPI Katolik Jumolo maami. bersinar. Deon sa pujian. Asang Iya. yan. Atani deon. Boy ni. Ale-ale ni Bapak Lina. Yan ako taon. Hula-hula na barang-barang di Raja Tugu. Aritonang.
Hula-hula ng Barabaranggi Samosir. Tulang nami si Tanggang Parna niya pinanga sepuluh namar kacamata namar baju na merah jambu si Tanggang Parna si Bolon hula-hula nami, hula-hula na poso pangalapaporo ni anak nami. Lupagaw. Lupagaw. Si Tohan, pangalapaporo ni anak nami. Si Tohan. Si Matua ni baru nami. Si Matua ni baru nami sudah. Tuhan Yesus matotong panonganmu, manangapi nama salihamu, say tangi yang matotong masih hatihamu. Tu pariban dia sultan baru si Mamora. Baru si Mamora. Pariban ni sultan doli. Baru ditulang na baru lupanggao. Pariban nami. Dapat to. Behana sana ng gajang. Ada bu masini. Pasu-pasu dalam pasari peori. Menjadi mali Tuhan, saya Tuhan dalam melupai Israel atau lawan, Maporo tunadengan melupa tunauni. Duboru namora huta nasiano ng gajang. Namora boru put. Lima nila mengalasong pestahun. Iso namang arti. Untuk burunani. Kalau kamu mengatakan Tuhan, kasih melebih dengan tempat kita tanah kami, saya marohamu. Karena bentuk keluarga itu udah lu tantangan. Tu kepala desa nasiano ng gajang. Mai ruh namolohi taruh Facebook video. Mah napala sa luhat ta kasabuhay kita mga wali pagdalan ko. Lima din naman bentuk keluarga ko kapunuan, ada pa rumah tanggay. Jadi kami doa itu baru. Tu rajab tu na mas lunga kan. Sana ke. Tu raja paradatan na hula pertama di 2 tahun. Raja paradatan. Ino. Jadi las baru anu majalo. Jadi pasu-pasu berkah na berlimpah dito mani keluarga mo na puji Tuhan. Wanina. Kami siang kaum ibu GPI dong. Ima nama buan barita nauli hatana uli dohon akka ede puji-pujian siang gia baju tu songon ede puji-pujian muni gawe keluarga nasea ima anak pun nami tujuan nyarion sioloi puda Tu kepala desa na huna pertama di gawe sana. keluarga dan bahagia Kepala desa. akai nang di tangyang muna jadi ope mau lihat orang mau pasata mediamu ini nami saluna ba mau lihat orang ba Setia lah.
kita mampu kita ditongani bagai dulu pugunya lawan nama sangat macam di dulu nyalaman di perborot tadi sam mata kasam itu manukun mata kasam itu hang dulu nami itu dongat tubuh hang dulu nami mahamu jelas sok itu hon nami di hamu anu dulu nami terlalu jauh di nak tasori pada anggo sinamot tuhor ni borot tai akka kunduli numa tunggudang kucalo kami ale hono dulu hono nami tu hamu hang duli terlalu jauh akai nakta susodi ape gudang na pos doro nami di hamuna unang mamanarita pada muna doktor di muna itu na tala bugu nami na lapas satu tuhor ni burutai alay pos doro aku di hamuna hang duli nami asara makmak tanya kita mangidot tua mata di bata asam jam bui tuar na mangihu marmula sirulo sedoro na majal pamas masu perbagasan ima herat talok burutai di som asa takas marasa nami tanya kok kamuna asa songono itu tua lak tu basi koro dulu di berbatua asa coba nana baru tahun tua baru asa dongat tame selma tua saya di bela butuh satame lasmaro di beda muna lasmaro itu dimu songnya mah dohon nami jauh hang dulu nami batu tu tanpa saham mah kita selalu enggak diamu yang tidur dari nami itu doron namin matutuin at ito ho hika tutu siya na boro siya langin haming songon na nirok muna itutu matan yang mahami tututu akan tadi kata asam dia di pugian niya aka ulang tao tuwa lain na tuwa si koro tuwa anak matutubera namin dohok boro namin apalagi bukas sa tikyo sosong ni mak diamu ang idulong namin dinatakas di masa tamu itu tuami ino na sinamot na sinalumong na di masa tamu itu tuami ang idulong muna songon hami ahadulong muna tutadero ang itu parbueni bosta nasa marlaw bota tutadero hamu anak iraja na imok dihata nasa libar ditolak di masa tamu itu ima songot tur ni berutak pawaw nasi sada bolu tutu hita diamu dongat tunani takas do jalo hami ima sinawak na jinar mula kita satam no tutu tuhani satonga dia di sialani nunga tugas roan nami las roan itu dinamin las roan itu badan kami apalagi buka satu kion ima na bersiarao nama jalo tur ni bolu tutu hita sian berutak jadi ope dia muna doa tubuh nami asima tutuhan itu ata dia kasinamu na pinasahak muna tuhami asima disikat itu ata men asa jika dilatamu itu dia muhay pasong apa jadi mana dia muna silu ng papanam na diarga itu petiba doa tubuh ini nami bagasan tikyo takas dulu dia mu suara ni bapak mau tuh sobat dia pe apa dia tersadari om berohami ikut timur berohami itu mengenai itu hari. Dalam bapa mempanit tubuh berohami panit tumbang apa lagi bukan setikyo. Jadi takas do direct kamu nak ngaburu. Sinamot na sinalo ni bapa kita sahat dong Tuhan di satu. Ima pabuaw na si sadaburu rohami. Tu hoboruko. Jadi ope mau tu songonak termunduk pereko tuhoboru unang atur laho tu unang gajah adong do kay hami bapakmu diutong yo do jebutang dawaruna dayope adong do kay malakata daw niya tanda bindang si masaton namin no siya paras niruan nami dulo tadi mga sa sedaryo da bonuna dala do orok kumatuho hok jawi magbulang-bulang manang boruni sebe jalak berko totong do burung itu lang jala si manubor manulakan boru jadi pe ngatu nasroana badan nami nasroana itu dinami apalagi pada itu do matu dia kapakai namuna dauli wajah dari itu nama ramarangi dia ka nasi lewat nama ramarangi lo hita harus kita sesedari mak mulai sedari nama sisa dah boru mai itu
tubuh itu. Soalnya macam bangunan itu aku rumah turunan. Ina masih jalan kita doh tahang kita doh di hamuna farmasi kami. Kamu maju partisi asal jalan kami doh alhamdulillah bisa. Gentin ulos tak sepada ulos nomor rabu pehang itu ho nomor dalam pe ulos pegang umur di ho ala dipanggil bang boruku do dipanggil petikeno di nanti saya nama karahi tak sadoi mak katulang asala sau ina bang boruku panggil mi do bang boru no oleh kami nyadang nama tola di dalam bataki ala bos orang bang boru tu song ni pe umang ni boleh pasang kami rumah di song ulos malas na mga yuhon din na lamor ito ng guru kami pigamos do matangiyang ato ang mata di bata asang di tuto mang guru manabay si kajamumu di ho diari na mangihon molo kami niyan mang guru teluluwi siya naka yon si matuan ni hala namin yon kupang iroho kami do mang guru to mata di bata na lalu gajang umur mo niyan bernyang panggawian ni anak mo do parang emon song ni memang baru na woi pasaton nami songon gatini ulus pertama dipanggil dami yang baru unang banyak manarita yang baru ada dua terdip tang yang lima na bukan doka yang baru asa songon na tua marhon nami memang baru asa na tua tua lakla tua si koru di perbatua asa tua anak mah hela mau tua baru ano doa ta masar na tua songon ni marhon nami memang baru dah orang hela namion asa kia mangbaru gajau di Tuhan bernian paggabiya sial parwemon do sial ano song lima dari datang yang nami mangbaru mangidohon tamat dari batana lalu mangbaru lah jadi ang una parmesin nami bad mahasatan nila upanto mangbaru nami Saya itu bila marhaso kandote. Ala gamos mahita matanyang to mata debata. Tendumo video di waruna mi. Tuksong mape ito ulos. Muna do elak ku disong. Molo somon aw ito.
sian bawa tuan na huta gijang tunggu saya gomos do hutanya kondet magido to mata di bata ala ho do mu hele baju yang kikon Burmanyang itu panggilan namin di Yahweh mata di bata dia ni naneng ro itu Burmanyang si tuan anak ko si tuan baru dia ni do mata mesar matua ala manutumpe itu huperdulu song habat kuduho mau song kami dulu tuh lah haminya itu homa nasiakan ala nak pesong itu dah bulu do mata hakka di bata do lumai di tolo saya akan kita rokakmu asal dia maju tanya mata di mata di panggilan nami kalau di panggilan do kami itu anggana masuk amat di mata do di sini itu nabutan pasal kami soman ulus mudo yang kami di son las maroni badamu las maroni tendi ulang manarita ho itu di rumah di ulus anggo ulus itu natatu hondok ondo biru pasal kami alepos morham itu ditanyang namin na lagi untuk mata di mana asal dia maju demi buho di licandor tua na to baru lungat kami serma tua songnya ada honok kultur kusial auma sama batuan na tinggal lupa sudah hijab na songnya ada di tempat bayi kita holongna kalau tak ilala holong na sinasagotan ulini hari ini nanilian itu hakta di kita ko hina malas roh na kaning mangudurhon hamuna tu bagus joron itu hatta majalo pasu-pasu perpedasan imah hatani percabitan kaningan tapi nasaha na Tuhan muna unang ma marisuang sa sude hatani tu hatta na pinasaha ni na posona suang sori sa buha akan makahologi hita tarumol na dihamul hela nami doho nami pero tutuinan linawanti si Manila nunga dito doho hela namyon si Torus Panyon nagabi doon ang musarito say di paso-paso tuhang may ng keluarga mo na doho hela namyon gabi parumain si buwan tua mahodi keluarga ni hamuna si Pane doho si Pane Torus Pane saya si marohan itu hata di sa hapong alas na doha di hamuna tujuluan niya yon daw masya kamu badan niya madami na siya tuhat tadi keluarga muna inam isong pahami doain papa hala kangon roh tami udang roh ibotom dua dison tungso dito isong petom si benet isong may bana magonggoy pita sa luhog mo las marohang magkalo ulos na kapal ulos na gadyang ulos si Doro Trabu hapal mapasok-pasok ni bata si dalong muna tujuluan niya rin si Doro Pinopar mahamuna inang doho hela nami tujuluan niya rin tupahon ni amata na mertua di bata mauluson tuhamuna las marohamuna mauliate ma amang parmusik kami kamu na musik lawas na ulos na itu baru nami doho hela nami Madahera mula semonau si matua
Naksiapa parin na po namin, dangadok kami na perjugi. Kalau ni do sido honok kuntu hela kudison. Rupa sahat kami mandakela tuhok. Ido lapatan na nidok na tua-tua, dala pangidon namin tu helaku. Buma amang madarong tu pesta. Pangidon namin amang usotung di bawah kuntu perjugi. Ido lapatan na nung magumama takaw. Kamu kurang akan dari Peru masa kami mandakela. Buma amang mandakela on tua kapesta. Jadi terlalu biar kediluan nami memang. Adong masulun nakaulang nami hidup kami among alahamudo sul nami om mamandarabong kami. Tusok nipi amang madakera na buita pasahat kami. Asang dia malasol ni badan mo lason to di mamakyo. Tugantang na uruna na gula do ko sama pamilya ko nakinto mata di batang. Tugibu hamu dari dicendo muna. Telumoi borokon. Asa tuwa nana tuwa rumo domak tenai salma tua di akan nangro. Tusong ni mata kaya na buta pasal sima amek kesimatuan dola aka inang bison. Asalas maroni badamu las maroni todim. Asa songok na tutu madorong nami saksak ni sulung main sak matubuntian. Lumaw pa sa hatami madakela tuwa ila. Asa sama ho tuwa korasan dala sama tuwa bebe songi madorong nami di ala nami. Sana ditemani Solo Cirani Os Barohan Hinan Solvi Dona Kugame Salvador Ito rin na nagplat. Nami, Bang Najo, asa terus namin ako partisi.